Polisi yarangirira okweratorane abapolisi abakwingana emitwaro 10 abagenderire okubasa kukora omwire bw'obururu kandi aba bayitwa Election Special Police Constables abagenderire kuyambaho ahakureba ngo akaruru katerwa omubusinge. Abo bona abarikuza kwihandikisa bashimikwa bari abanya-Uganda kandi biri emyaka 18 no kugenda higuru kandi polisi yashobora naha bintu ebashemerire kuba bine. Uriyo mugambirizi wa polisi Rusoke Kituma yagira ngo bwahati polisi neza kuronda abantu aba ombwire butari bwahare kugira ngo base kutendekwa rero nabwanyuma batandike okukora. Kubategeza nti turi kurutinga ba Election Special Police Constables nti tuli kurutinga ba SPCs emitwalo 10 era nga bano bebajjo tuyambako mu kukuuma oba okuwa security mu kalulu kana kagenda maaso. Twagala omuntu nga munna-Uganda nga ayina endanga muntu ate nga ali either myaka 18 oba okusukamu. Ebyo bikiryaho omu district eya Kyankwanzi polisi yashoborora okuhabireho butandu aho amagara hagaza wede Edith ow'emyaka 38 hamwe na n'omwana w'umwaka gumwe n'ekicweka batirwe amashanyarazi abo kushanga ngo bakani bagakozesa omuringo gutari gwe. Kushondoza n'obwahati ni kukigenda omumisho. Bano batidwa amasanyalaze mu kukyalo kya Kikonda village Nsambya sub county. Kati bwe twasindiseyo timu zizaffe yes twasobodde okununula emirambo egyo ne tugitwala mu ggwanika naye nga mu kunoonyereza kwaffe sofa kye twakasanga twasanze nga mulimu ekigambo kya kuconnectinga ku masanyalazi obutali kuyita mu mitendera emituufu. Ingo nigo gumwe na n'ab'ekitongole ekyanira bakurirwe Claire Orama bagira ngu obwahati endangamuntu ensya na n'ebintu bisya ebizitirweho byona byaherize okukorwa kurungi. Iyo nga siye yekisooka akafaanani kano ke batadde mu ndagamuntu twakateredde muli munda si kungulu mu lufuutifuuti kye bayita engravement nti eri muli munda awo nno tekasobola kusiiwuuka nga bwe gubadde. Ekyokubiri bano bannaffe ab'okunnasa n'abagezigezi ababadde baddira ebifaananyi by'omuntu omulala ne bassa wano kijja kuba kizibu kuba kino ekifaananyi kiri munda. Obwo abanya-Uganda bakwiririra obwire bw'obururu ahamwe n'obwire obw'ebigezo ab'ekitongole ekya polisi abanira na UNEB bahamiza abantu omu ihanga okubeteekateekire okureba ngo ebintu byona byatambura kurungi. Amakuru aga gashakwa Ivan Nyesiga aha bwa Tayari West omuri Kampala.